Kublai jubut fi bro season 4 hakane ke video banta ngan pen bertai nam ta itu kibar ni oleh haka medical nam ta kane ka SSC GD ma kublai nam ta ka medical te ka medical detail medical examination kan sedang do khatnyo trek ter kedon wi khatnyo don wi khat phara kedon wi khat khandai arpho laka jong trek ma te ki dokumen ki badon kam ba video banta nomor lada video na tang ka weiru kemudian bisa reject baik nom sngap epi dapi ongkom nom noru insur reject baik jarak ke nomor bak sipai gistrik bah kinom sngap ekono noru tang ba pla duna khndiar ru insur reject baik epi nom la suban yakren kumalong gui bathep kam takadau phe penbiang bah le bah kino no ginon kam te sngap bah ke ginon kam nom ta kane penbiang lupa shwa penlet te kane pej ngan pen ikut kum gine ke admit card belayo mar layo nado minta kasngi te sapej ba pio hakano ka jaka ka exam center address te ngene ke BSF Shillong Composite Hospital BSF Shillong is Khasi Hill Post Office Renja te hakapor village tekan mau pidi bandra South Liki photograph kari for reason photograph kata kawai and at least one photo bearing identity proof kemudian ID card kan kelam dai ka driving license ne kelam dai ka voter ID ne kelam dai ka epic au ka Aadhaar card ne koi ni kita amnon kam mara rut baro tang ka wei hi bakin sha ya phi ba phin rong ma dai ada phim don ne ginem kinam sha ya phi lam dai pan card lam dai ini ID na school ne kono da phidon ba khnang bakin sha ya phi bakin rong sapo ran card berkan admit card kan di bandra la phim don mo ginam sha. Oke, tangan pulih bitang gibran kalwan kam, nakan mau bah video bandra kita, nakan mau bah video bandra bagi dokumen all in original, plus kiba zerok ru, bah pihak ban attest ru hi mapi, sign pihak sign, kan mau ban sign, itu baru gibran kam ru pihak self attest baik. According to the important instruction, the candidate as published in the advertisement, it is mandatory for the eligible candidate to bring all relevant documents. Baru ki documents kibaya day bat kane kibala ada ong hangne dimension video bental baru hakapor balai kane ka DME detailed medical examination. Also make sure to bring a self attested signed photocopy set of required document. Kemudian baik ki dokumen baru pihak serok pihak ra berka original ra abat ki zerok kawa khamsuk epi ra ar set pihak sannya pimo self attested tang shubu spare ya kata self attested te hindra ki tang set namun batang sisat hi tang ma kabhai phiwa phinbu ar set self attested hilade dokumen baru gebron kam if at any stage is found that you not fulfill when sharjak by ladai ki found pitang mulu malaro ba vidun don jinduna ngol ba sharjak ba ma kono. It is compulsory to bring admit card pihak bra be kane ka admit card for detail detail examination pihak bra la sharjak direct pihak ID any ID card kono pihak klamra ekataru pinsha reject malam deka driving license ne ID voters ID ne pan card ne karo pidon kawai kenam pin i hangtu te wat nomra hangne la debong wat nomra ikitiar kumgi mobile ki laptop ke markinam sha wan ra sapo te la pidon ginong pen bat ya pi sabar te biang dam don wat nomra de la pidon jaga bu te bu kinam ra pin sha sabor te hangne gi ong ro ba left thumb and impression ni ban khuj bha nomor ba kinon kam ban seal da left thumb takada kin shim no left thumb ngatum don kam ba khandai ke la da batai ka tu South Liki passport size photograph di bandra ta kanemo number ship ho ki document gibran kam to matriculation secondary examination certificate proof age name and educational kamau phiabra mark sheet phiabra admit card phiabra abada kata certificate pass kita haw ong man education phiabra ik baro kan mau self attested domicile ngatrai filaya apply hi ka domicile katur dibendon ka certificate kun bas skill drive nakamta phiabra mo kamau ka skill drive namta banyo age relaxation marka height relaxation kan kam hai kane ikte benon kam kin pe tang nagane namta skill drive hat ko bonotis kin chim tang naga ST namta ka height relaxation marka age relaxation kan mau manra income asset amdon kamre kana detang nam taki economically weaker section hapo mekhlia nginam don kane in economically weaker section EWS nginam don te amdon kam botu certificate from candidate who wish to avail relaxation amdon kam turu number 5 ngingla don ST kin check petang naga ST certificate then certificate from district major katur amdon kamre kane detang gi riot victim to amdon kamre
nativity certificate through West Pakistani mdon kamre certificate serving defense tum don kamre tangki bade you undertaking ex-serviceman tum don kamre takmur batangga dur kan mau ka dur ID card domicile marksheet kasten admit card certificate pass kita baro te sutra kita dibanra kan mau ha kita giba via banra mo te kan admit card juga medical फिर बनरा ते last फिर बनरा रो बात करने का फॉर्म COVID-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ये करने हम काम नहीं सुप्रीम ये करने ही पंडाब ये करते हैं पंडाब के बारो तंगता ही मन काम ये करने के सुप्रीम बा डिक्लेयर मांगam don positif kan itu try ba dewan yune pen iba pi film don corona positif tak पंडाब candidate name roll number exam name date shift baru पंडाब gitu kemudian don lupa teh ka admit card hi gini baru exam date exam shift ada don lupa teh kayu te pendap itu te sa syura lang ka turu na try nang katui don kam banda yu tetamba phaban yu ha te kan mau na kamta ka detail medical examination baik kala bande ars ngiro ma mar ba balai bu kala dap shashi ngi kimpat suhun ya kata ka medical te kin ong kin le biang kin khot biang ha ka wi ka sni biang kin le sa kata ka re medical RME re medical examination kimpat suhun kimpat ayubha kin khot biang sasin biang kin le pentikna biang mar kin le tikna ha tekla bande arsngi ru gala ban wan arsngi ru kin sa khot arsngi ru omla ban te bekta kan sa tip ben ade kapor kin sa check be katu kasni te kemau pen biang hai dokumen tang muduna iweru fisher reject be te shwa ban le pen biang bhan orang sedang te kapor omla ban tip kala ban slam be mar ba ki check detail ha mar ada bang tu ki pha shong shwa ki pha yu bun kam ha bun jaj ba takadau pen kre lupa kabam shaban lejru warnam sha than nayeng sala jang tun mar ba pen kunum yo janum yo e spo mlar ban tip kapor mlar ban tip ando kasyempor kasyongat kum ka jing ayu to po tengah try kat nei plus 2 ba try kitu ki ba yo ban lej medical nam ta kitu medical tekan mau napleng jong piru mar kla jit ba nakapus ka jit double temut ba half kindu ben kila bandu naka medical ne kila bandu naka code of mark ne kumta darte te all the best namta ka medical ka jong phi tagini jom tip kulo shubun